Pozdrav svima! Ja sam Ivana Abramović, logoped i Marta Meo, praktičar. Danas nastavljamo sa serijom snimaka koji se odnose na pomoć u progovaranju kod dece. I današnja tema je odgovor na gukanje i oglašavanje beba. Sada ću da objasnim zašto je važno da se uvek odgovori na bebino gukanje i na bebino oglašavanje glasom. Kada bebe dostignu taj nivo jezičkog razvoja, da već počnu da se oglašavaju i da se igraju svojim glasom i da moduliraju sopstveni glas i to im pričinjava zadovoljstvo. Jedno je što oni u tome nalaze lično zadovoljstvo i beba je u tim momentima vrlo često zaokupljena svojim glasom i zadovoljna samo zbog te promene koju ona sama izaziva. Ali, sa druge strane, ovo jeste i jedan poziv na komunikaciju s njenim roditeljima i ukućanima i bilo bi odlično da roditelji odgovore na bebin poziv na komunikaciju. Dakle, kad se beba oglasi gukanjem ili bilo kojom drugom vrstom oglašavanja svojim glasom, bilo bi dobro da roditelji odgovore, da priđu bebi, da je pogledaju i da daju signal da su razumeli da su pozvani na druženje. O, pa ti želiš da se družiš sa nama? Pa šta si ti to meni htela da kažeš, bebo? Ove situacije kod beba izazivaju pozitivne reakcije i jednu prijatnost, jer su bebe onda svesne da je mama razumela njihovu potrebu za komunikacijom, zadovoljne su što su one te koje su sopstvenim snagama privukle mamu i maminu pažnju, a onda kao odgovor na to što je mama prišla i njoj se obratila, beba će uzvratiti ponovnim gukanjem i ponovnim oglašavanjem kako bi vas zadržala u komunikativnom krugu i kako bi produžila vreme prijatnosti koje joj ova situacija izaziva. Zato bi bilo dobro da ne propustite priliku da se družite sa vašom bebom, kad god ona to poželi, kad beba počne da guče i gače i da viče, vi slobodno odgovorite na te njene pozive i upustite se u ćaskanje sa vašom bebom. Na ovoj slične teme ćemo pričati i dalje, pratite nas na našem YouTube kanalu i čitajte naš blog logopediabramović.com.